Ya masalah gue punya tak si berangkasa budaya mutua jinu suduka ba urau asyura urau kusipro bulan muharram pua balasan tuan waya syakuna serta dengan tak penjelasan keulun Tuhan. Syekuna tersebut dalam riwayat hadis mana wari sambadang jongan si berangkasa ngarante khade ye masadaka ni bauranya
bersama paling babadan gesur-gesur jagrong suruh-suruh linting gejo-gejo sedekah kepada perempuan nyanyi ucap terima kasih hati khadil kebantuan berdoakan takuna dipuji yang berhadap pakaian jinak pakai pakaian jinak hingga malam dipanggil salah rahsia lemah jemalaman mulia dari sayung dogode lalu pamoja lemah gepanda rumpatan junai dengan linting hadangan pandai sinolam alam rumpatan junai dengan linting hadangan pandai sinolam alam mutiara jaya melilingan okeriting paling berpulang mutiara jaya melilingan okeriting paling berpulang namni bando terpulang jandin keringin pintari hanaban bikajirono kesenyum tegin agi keriling Allah ya Tuhan wadah kenan putra jandin jijo kenirim sama haluan wadah kenan putra jandin jijo kenirim sama haluan sambang botofa indah dan banding membahas polim cukup mendam-dam sambang botofa indah dan banding membahas polim cukup mendam-dam kalau ketaro minyanang dokling hana sabanding dengan bebewan gejawa toba lepake alin gemang gedeng-deng getelionya maka gedapal sinan mesiring yang hana banding pakaian sinan maka gedapal sinan mesiring yang hana banding pakaian sinan yonya getanya lepake alin maputra janin menolak kuat yonya getanya lepake alim maputra janin menolak kuat sanan ningada hai bunga Husin pegang belakang kampung halaman genap tak duga puhajat penting kesunyap dekat gedanya modan jiselaju hai tengku alim hajat penting di ulun tuan jiselaju hai tengku alim hajat penting di ulun tuan ulun jazaira yodo ya lun syir pakai alim penolak tuan ulun jazaira yodo ya lun syir pakai alim penolak tuan nama Ashura dilon ya lazim nama Ashura dilon ya lazim ya jatun ain tupadiaman lan prewa juga judo bagian alim pajar judim tanyo resmika Go
sembahyang sembahyang ajarannya di fakir alim gemoh 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 lazim doa 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 Tuhan ya Rabbi ilahul karim menyahun ini yang kadang pandang kebijudan yang kadang taslim ngejaya halim lajulun Tuhan niba-niba masanya Rabbul alamin Masifur rahim rahim keburijam kadoma masa ningangku alim tujuh masanding pegadas kian kesapohnya lah jaga putra janin lintu 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 yang gesin kado 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 saja namo mana sejarah penting pasalam sihing suri teladan keungar balasan tak tolong miskin baurat karim situ muharram coba coba dapur hai ka wong mumin gak ada yakin mudah-mudahan lebih balasan le Tuhan Karim setimpan balik sejarah lengkap. Yang karena pujian banyak oleh Tuhan Hukum yang ai Tuhan mempunyai serta dengan firman Tuhan Julun Dia belum nak pujuk tanya yang dah, puawai pun nak pernah. Dah ada ni firman Tuhan. Yang balik na. Di mana? Orang di kau yang dapat Ya. Pujuk Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala Pujuk Nur. Allah pejenur dira waipun susun langit ngandonya Alani banyak kondai ahon launan gunung Tuhan apa di jalan sama-sama jodohkan nama seorang
yang puput Gokol ya daun Asal ni banul Bandung terjadi Kalau Asal Bandung terjadi, asal Bandung terjadi. Hajat toke burhan malamnya Genemu kawin darah terjandin di pusung langsa Sayang kadara baru Wahe wagurai kagunung tipe Yaji sangkahana Niba malam pun sayang gurelun Baik di jure Mumaru jite lintu kajidra Menyojitung Wahe gure Puna mutume Niba rabbana
menyon jijuang wahe gure punam sile ni ba agama pakiban mupong gure mutua kelon lam nu pegang nyok tuki burhang di nama ibadah burhang kamu di penjara Tiara. Apa ni cik Quran itu? Alhamdulillah puja ilah dalam pupun ngelidil gura menyana salah kararukun ubainahun ampun lelake ulur bumi seapa kampun dong gaki masambung sikan ngan kaya ahai ote malam bagumurun masayo-sayo mahapin ule ahai ote malam ubit-ubit bagumurun masayo-sayo mahapin ule ote orang gejala menjurung bagunya minta asa pulang ke amal mata merah yang dumul senyatanya pulang dosa mae gebos selangkanya apa sarong senyatanya pun gayo jake ahai musulangke ubit-ubit gejale langsung remolena pulang dosa mae selangke ubit-ubit gejale langsung remolena pulang dosa mae abang sare dong kepio langsung abang pupun menyapalake mengkasih nona mengasihan himanam kebon sing aparude sananya tanah bung sidaun sinyatanya pun sananya lake ahai teman syaimae ubit-ubit gejauh langsung sinyatanya pun golong salake ahai teman syaimae ubit-ubit gejauh langsung sinyatanya pun golong salake sarung bayu julame ahai jepung tagala apa kampun dong inang kaji tema kawin nganke ahai jepung tagala ubit-ubit apa kampun dong inang kaji tema kawin nganke jitu puagaki kupun dong selangke sarung hana gebitha lenya barangkan apa kampun dong bakade hukum gejale tente bakade hukum gejale tente kejamun nikah apa kampun dong masih tena pun anu syemae oleh manikah jawale lasong ni malam pun baik di jure ni malam pun baik di jure bagus tiapa faham ke kita senyatai na bonji pike kaya senyatai na bonji pike kaya kau kawan digu kaki kapun dong senya
ente hajung ku kami dana pengalon geragam pondong na pegawai ke geragam pondong na pegawai ke ku kami ku jauh langsung ayo dina ponda dungo dile kamu yang